Kurumzari, Manung Hutna yengbiraba punumapu ahamamaktada Kishore Chandra Wangkhemchana taram okchari. Manung Hutna a 360-degree analysis of news and event ngasi koina laukachari topic asi Union Public Service Commission na Lauba Civil Services Examination 2015 da All India gi oina 24th position lakoi 24th position phangduna Manipur gi dugumba mayama propangam khrabi koi kumanden Daina Devi ga unazaduna mahaki journey hai tare magi career magi future gi wakhan na karino kai to ga pamino haibna chingba koi nasi naina bagi dong ta koi rak lengsin no laibir bis none other than 24th position holder in UPSC exam 2015 kumantem Daina ne Daina butaram okchari. Thank you. Aduga Daina gi matak tai koi gi using asi story was lengsin no laibir bis ai hek matang da koi gi lengsin biri bis Daina bu pokpi bi kumantem ongbi ibe yaima de ni mama was taram okchari. Last but not least ai extreme right lengsin biri bis na Daina gi apokpa Kumantem Chandramani Singh, Director Fire Service, come NPTC Pangaini. Wazabasu Taram Okshari. Okay, thank you. First of all, Diana, congratulations from all the impact team. Hi Tarek, impact team Maikadi, congratulations in Pizeri. Thank you so much. Diana, what was your first reaction when you heard the news? 24th position la A Haina Tabada Kari reaction, Kari feelings, Pau Wiki. Adugumasi, Quigi Angang Oing Degi. Dream amo in a later, but do profession or brand like a Maratagi Wakalaman Laki with the Gi, that we brand some Tantabi. 10th May the Haidoki exam is I am eagerly wait to have the UPSC last interview say May 6th lawyer on within a week adum yam thuna haidopan in adum I 7th May the check the websites adum 24 hour the I mean I am crazy about this I wanted to see my result haidi amad so idam kiring amad yar kani khangzai sana confidence o edo I the general candidate oibanina aina pami service to phangna bagi damak rank wang na phangbai ba sai gi damak ti yamna crucial oiba ne adugi ai janum check to was the 10th May se dai ai college te chatlu re Miranda House ta aduga ai class am lawraga lakpas dai sum check amtang tawgena lakpan aham da website se da la amde adi mathang da amukang refresh to kan la eba ai je hangdo yen kan is tuna aina let aina sum yeng ba 100 first 100 tang yenge adu the out traga dai I mean I am have the purpose of serve outre. I was the 24th subas I rank yarmeba. I just believe out there. Have the surprising over the no I could pada phone tore. The Gideco Padhire, do Pad Hiler can they madam phone tore have the family members loinum walking over in a do no had him pull up them the phone was okay, my family member, total family member, mapan never. On the matang town was the Lemo had the Dimatung the Munga 8 on the game, 8 on the lay educated. I rooms that I am Hatang I did some issuing a guy come cup have the I mean I was thanking God. Okay. And must be childhood dream way, see, I childhood I ain't a kangar of the Gidi, I Gantar of the Gidi, I Indian Administrative Service Officer am oibse ai childhood dream oina haining have aina gyan tarakpadi pamjar panina masida aina inspire to gibse have the IS childhood chalamana khangum thokte haina asum loine anum aduna ai papa sna police service leibanina magi working adi adu mayam do magi my skin my contribution society da adugi my role do sum aina ubanina role model na khoi papa in khallaga aina aisu nong natraga nong madi aisu Indian Administrative Service kumba da society contribution tawning na khan kiba. Okay, so it's a sort of a childhood dream ni hai tare thing edi khanjara agasu hen akoi gi masi ai tawda ya de as a role model papa na role model mo raga papa gum na isu kai mom di oida ya de have work and firm belief lai bi gi have done yes mama sum baba so am khan na koi chana pina sumai mai palo da ya proposal zu pizari hen asu hoi mai papu oi gi hai bisi ko hai jage do mama ni ha lak se gi mama da koi gi be masina hai tai da na phone tawraga ai suman tawre na haina pau si ta matam what was your reaction kai phau gi han matu I said, Barmenda, Tabak of Javani. I some friends had come like Nihunga farmers from labor. Like under suddenly, Mamma, I ring 24 the hour I had telephone to back. I said, come on, I go cook data. Poco they should they pastime go. To see Palang Chungaga, Kainoma Poco they pound the work, I know mine on the power ever. I haven't come down, no Iba, Ama, Kaino have the near. I know they nugget them was ever. May have a generation and why. Hybus later, Angang in a carigumba, Yamaswana over me, some preparation to was it. Matumda, the Ligi Picraba Gamas, Amakata,
तौरगा कनामता कनो तौदना सुम लेबसी आई सुम मक्ता कईगुम कांदा मागी रुमदुदा चटपा कांदा अदुम उबदे याम नुंगाइतबा अमसुम अइंगोंदा फौजबदो अदा कईगुमदा फारोक्तर कांदा इसासे कइनोम तौगिद्राइना पाखतना लेबनिना हाइनिंगाइ लेतना कपनिंगबा मा यावगे इपीरा चेलगा इसु कनो तौरी अनुगासे अमोना प्रिपरेशन तौरे खनबदा Okay, okay, my wakan se. Sida in case adu poem draga di habi wakan se lepure habi ne takpi se. Okay, baba gi di where were you hui news break tom to baba kada wele kari reaction kari feeling for you. Almost samane luga isu mana have just my angoina me tang tok tu lu gi bidai di ke dong hai ju ke sum khan sum la bani. Ai mau nu phagi to bani. Ai tang ta sui hai do kani. Hai on that day ai ali moni mai mama da ai ma ji ai zum ibe ko ibe ga chi di angang ge phai do bi ai lai person kolom ga to la ko yo even ai ba wa di je tum khudai ge chetra ga tum khoram me ba chu je po ja ma ai chana mai ke dum kolom lai nimi da ha ba chem de chi da ero thi 30 gum ta ba ai phaya bi ge ki office ki ji first floor second floor ma ta chunga chali ge ka ji da suddenly mai telephone kolom lai ba ba ren kun 24 yaw re ai congratulation ha ga माचु अते ते पाउपिंग निरा फोन छलबुट खरे आई दी थिंजंग खरे को अरे आई पब चंगला कोई उसासिन फ्याबे के लागा आई नेक्स्ट उसाई कोई दिवो ए तब आई गांग दो रे कुमरी दो फावरे ने हाय तो अरे तो अमोन दी तो गा दे माई एंगेजमेंट तो ले माई दी अते कोई अमा हजि हाय माई अतोब मेंबर सिंग दम कोई ये फैमिली मजिंग पीब जाने बा यामना फिन तौई अदुगा मसाई सेम फीलिंग दम दैदा मसे हजिकती यस बाबा माना कोई निजर pa hai tare ko sorry ko ya kare nijar pa ngasi di mahai yale ha ni misal pina siku mana manipur di kata na even north east ki ko hai bi yare nam chau mix rong por pa siam lem jeninga ni an film ninga ni ado daina to mate ulak se ke this was not the first attempt not the hai was not the na ko why IAS hana su koi IAF si dum power ga lady ni but in IAS si masi tawda ya di hai na or masi ki kano si ai tawda ya di na khalli si kari no to why not you choose for example 10 12 lo ina ga mayam si doctor engineer si to na ringa tane do mayam gi pam na bu di hai tare why this out of the box I so I all service I mean doctor agera engineer agera teacher agera any service loinamak civil servant ngatane public ki service tawna ngatane loinama adubu aina ai isagi mota I mean personal mota Indian Administrative Service मैं आदम हाइदी the best service in a country अदुना आइना have the where आइना diverse opportunity हम फंगनी न खनबा अदगी also prestigious over society service amani aina tamjaribu lyric me am da di tamjar me knowledge me am gain to me am da isu some society de contribute to zaning have this some silent oina lining de isu on meaningful about towning bani na isu Indian IAS or ga to ngam ga dra na khan ba ge isu IAS am pamba aduga Indian Forest Service khalak pa ju same year ne ba same exam da same khalak pa nanum my appointment to bani na nam Indian Forest Service yam adum phai all India service ne adum aina sum thazalobi khalak pa ge adu yam equally important ai sum adu yam equally important lo जे अदम अदो आइन पामजरबा IAS फंगाबनिना अमतंग चूज तो गदबनिना इजु IAS ओना चूज तो गेना खले जति okay so mama happy inside pan bihi masigi attempt sida kaigumba in case hai tai ko ma pam da ai amona try to roina khalli sigi maram sina kai na why adwaida IAS ya pamjana di changa ga ai last attempt amutang di torom ge masi matung da ai toroge na hai wakhan si kadai tin lai habdi ai se hausi phawda ai career da academic career dus ai year gap am talo driba aduga aina adum habdi aduga ai amna bright ore ai di student amoina ai anum sincere efforts tawin anum rewarding oi banum ai keno anum phange position aduna ai year gap lo da ban aina chehi ma gap lo gibdo MSc loraga ai ngon dus kitang nungai te habdi ai imana sing JRF tawduna ma panch na busum yam yaukre adumaina adum habdi ai sum ai cut off kar lai friends te gabdi sum ai kenom taw driba de sum contact lai roi kana khanba adumaina kanmen ai su ai some self ai dignity I mean ai self pride lai zabani nai sum ai amu hana tower have Indian Forest Service num khallavani na all India service ni na masu ai num adu rashu ai num khalle do other su aina ado yanum anum khalakani de khanje aina best ai best pi gi bani na
ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯁꯨ ꯊꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯅ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯔꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ Okay, but yes, fortunately, ko isona chanbidana hai tare ko masi pamjabadu mak he phagjare hai dani ada mada koi lakse ningi si yes daina masana so hai bright oil e hai dana ado daina na khangdring ei digi hona koi gi meitei lon da koi pawrom lei hai tare anga si tha da khangni hai bisi masi mak daina na wakhan ta dring ei mamang sida koi gi mama hoi da kari karba koi gi angang si obi ai kari kari phau ba du gumba kari signals kari signs thengna bi kim mana kamai ton hore daina sanga daina se hek study hek horak padagi mangonda tongan ba mapul amati leiba no makhaktang su school da uniform chetre kolo mangre leidana sum pencil leitre dagi min mangata ngaina ba no matang hek man hek study kg dagi hona phat phat matam jana in time si angang oijarga su adum ngaina dana adum tawbagi hibit ama leiba adai homework khangde no mata su hairu da badum ado magi kaimta tawdinge de school hala su magi ojana pirakpa sigumba se no mata haina badi adum leidaba tongan ma sigumba amdi adum leiba okay ping ide hona dum like ta koi thawai si yaujare hai batare khan gi ba ma adum koi gi madu phangdri bho akoi me amna langwada wari watai charam se phalong changamaga mi ano wala asuno amaga adum phatsangraga magi kano du adum langa su arango mar kuda adum like to mai ma thawdo adum taw leibado kainom di oirak pa yaina adum khalle duga lari he tambadai su ma se riang wana isi dum number se class 3 4 5 khara saida 100 khena ba sigen ga adaida sum si angang se kaino to ba masak thok pa ma di oirak kadra ina dum khanja adugi expectation ne dum lai se ya ta adu mak na ni asi adugi firm expectation don ni asi mak ti ma hi ya le na hai se ta daina ta lak saning si yes daina gi schooling hai ta ko 10 12 kadai da kamai na kari hore hai patang sabab pa point ni di ai nizang pategi dei Sophia school ta me adi matung da karam phau tamake do nizang dre tamapum adum adi matung da brighter academy Sanjin Thong leibdo aduda tame aduga adi matung da ai class 3 dagi Nirmalabas high school da tame class 10 ba 10 da Manipur gi HSLC examination the first tare aduga adi matung da ai Delhi Public School Matrarota tambai opportunity phange the 11 12 tame 12 to 95% chatlaga ai 100 maths 100 phangbu sungam ki aduga adi matung da ai BSc Physics Honours pursue tore adu Miranda House Delhi University da adi matung da num ai continue tore MSc Physics Delhi University same college Miranda House da adu 2014 da MSc complete tawul oraga ai chayima exam thabul oraga break leibado men's exam se December eva lorakanda isu sum experience oina badugi aina pamjaba ai teaching jam pame adugi ai Miranda House da guest lecturer na join tawe. Okay, so initially the way teaching si pama ko teaching si dum ko gi habit tawdi torami hai tai hojiki si gi kano si lak si da okay but very important question di ko gi khan ba has di ko gi sima tawgi habs loi khalinga ta nei is sima thage habis di mi loi khalinga ta ni hai tai mo ta ado masidai da ko gi changi si maru or si preparation ni ana daina gi di kari karam ba makhal gi preparation kari kadai da koi dum extra coaching gum ni khangde lairik tani hangde karama lairik parpa karama newspaper nei na birok pa five minutes sim khitang thambi thage na budi num aina haikibado childhood dream oibana num khandi khaleba ana sum haidi pingai di so hona sum IS ki topper gi art anum news tagumba lakpa interview gum ai sum yengzare adu moi inspiration su phange de khoi pa da sum hange manipuri handa karam kana yaurage maina num chahi kunin hange pingai di sonum khoi pa na sonum haire masana ina hangdraga so adu maina sum inspiration lawai moi digi su mayam manipuri macha mayam khanba digi so adagi aina tai khalaga su ai gi BSc ga tawringai da sum khalam ai di sum preparation horasiraina adu physics subject se khara lu banina ko ai site ta hai do pangam de duga aina mu physics se daina mu top silro banina num hai di adu record to maintain tawning banina hai di have di Delhi University topper by se ai itom da gisna tan Manipur gi na ai mingchet pro pangam gani khan bagi maiti macha Manipuri macha moina adugi isum ai adu doina focus tawraga ai khoi padu sai adu ngam moroi thaba amai an hadi hojik ngam giroi habdi adu budi BSc loraga su eligible oidri chai su dabanina adu main tawraga ade MSc continue tawra MSc de sonum ai han academic records maintain tawbanina adu MSc jam tin luiba BSc de su MSc da ma luiba aduna ai atopa kem ta lang ama atopa habit kan atopa lang ama site to civil service thabagi time devote ngam dena civil MSc head loibaga matam phangbaga ai civil service thabagi kano preparation hausare asida ai coaching ama yausare kano
Bajiram and Ravi na Rajinder Nagar da laiba amadagi guidance lojare adubu adu guidance phangi habadi kano habadi guidance phangi adubu coaching du yam kana bra oi bride ai oi dena khalle kariguma mi amana guidance kem ta khangdragadi zero idea leragadi coaching lobe yai adu natragadi guide tawbini mi leragadi guide tawraga isana pazabdo isana larik leraga anum isana pazabdo na hena phai na khalle habidi aizu aigi ai siblings mayam se ai ichino mayam se dekhoi papa aizu generation gaps lere de ichino mayam se doctor engineering ata panol am chakhi banina moina zu engona sigi maram de guide tongam general line da ai tongna ne chatle de khoi munda aduna ai aduna guide khar darkar tamne coaching gi keno mating lozare like kumbadi or newspaper di ay sabase matu newspaper si nei karam newspaper di very essential yam important howziki question nature se yenga di newspaper jam tin hiding and important na ai halozening aduga some newspaper da pung ama I mean maximum di initially di yamna kuina changa me pawa da some habit chu di 30 minutes 45 minutes zonum mulation mangame adi news keno coverage anum TV boring churakan anum online da yeng be TV budi later do online TV su phangam anum yeng no marmota da maina adu news ti amna darkar oina haizening okay adu de se koina daina de khangje bangam si yes magi determination duna koigi haiba koigi pandam se haiba achievement se phangba ngamakpani determination duna koigi haiba pandam se phangba ngamakpaduna ngasi atopa honing ba laiba kaya su thado ga masi pham se changsale habni mata sa koi brain logi gi break ki matungda daina gi koigi future course of action se karino amadi koigi lengsin be ba mama ba gi parenting role se karino habsi matangda amung naina se gi keep watching Manung Hutna. Delta Tutorials for CBSE. Admissions open. Class 9, 10 and 12 Science from April 4. Class 12 Arts from May 4. Class 11 Science from June 6. Vacation course for Navodayas and others from May 4. Class timing 5:30 to 9:30 a.m. and 4:30 to 7:30 p.m. For details, please visit Delta Tutorials between 6 a.m. to 7 p.m. Manung Hutna yengbe puno po amuk hana break ke matung da taram okchari ngasi makoina Manung Hutna gi episodes da unazari bi asi Kumantem Daina Devi 24th position holder of UPSC exam 2015 ni aduga Daina gi mata da ko music studio election bina laiba si Daina bu popi ba musing popi bini ai Daina da tang lak tinge da ba da wakham tang hangjege ko gi angang gi ko gi career gi hai tare ko magi question lak matam da or choice lak matam da parents ki role si khoi gi society di hai tare ko panamak mana si pamje na haire ga su parenting gi role si am chaw boni na asuna zagi Daina gi khoi gi wakan da sagi baba da na baba na khoi gi role model oira ga du gum civil service kum exam ma thage na khalak stage da baba gi kari suggestion kari karam advice hai tare ko kadai phobo sai da Daina gi success da baba gi role si kari na abs tang mention tawla jigi handagi sim service ki matang de ai gi ron ji yamna yaw de khali okay khali de chumna mai gi koi gi class 12 pass to matung da ma ji engineering de di anambal loi khali IIT de BIT loi khan ba matam da koi na sum koi mai gi mama ga tanna ba da adu ge di koi gi me da hau chi ni pi nga de gi su ko lo goi ba ali gi by the time tanja da koi manipuri gi ni pi me ama ma pan da chung mai ma ki pa gi khoki ba ten ke line go ga di doctor khani engineer khang de class room la part-time go la ko like ta mai ni du khangi yamna interest yam go ga di mai gi mana ko di tamak pani tamak bu ojer ga chu mai gi la ma tamak pa ji mai gi chan chu ka pi ga di ha khan less ti we na ko adum yeng ai nang physics we na kan to lo di mai ki li ba chu ai ma ini ngang bu do ba anga ga physics me me ti kha da ka we ko lai na ni na ini ngang mu ni ha bi ka no chi da an to yi ta ja ko ya ki di less ka ai no mai telephonic ai kan to ga ma wo le chu ai chung e bai chung to chik to ko generation ga ka gap ti le ni na ai ma bu ai ta mo ko gi ji na chu ya ta mo chu ya da ka no dines
ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤ ꯁꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯝꯍꯜꯂꯒꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯞꯗꯦꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯔꯦꯂꯤ ꯁꯝ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯪꯉꯛꯏꯕ ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯒꯥꯏꯗꯇꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯩ Okay, so sigi matangdadi khoi khara independent oina hai tari isadana dum baba gi su yam kana karo da aina pamzaru bu du dum chatsagi na da very important thing is khoi gi exam su ma attempt to ba si ai gi strategy ma lai tabdi yaro hai kana mu khara na khoi prelims hana ai tawi na tagan mains hana ai kano tawi hot nei hai ba makham khalai da dynamic strategy di kari prelims mains haina tongan di prepare tawdabana phaya di serious oiragadi pulap amutang paringai da phazna mamutana pahoba asmaina haijaninge aduga adum haibadi kano conventional oiba kano se syllabus like kano history geography change tawradaba mayam sidi adum haidi paringai amutang paringai da amu hana revise tawnabi mong da short notes kumba macha macha like te action lagera amaina kano ma ihoraga haidi syllabus tam yambanina revise tawudi kanamta sungam deba ai sungam de do amana amutai pahawdo adumai pahawraga atopana update tawar thamba haidi kano happenings around the world important events mayam sum tawar lai haidi every day khuding happen tawena adum yam update tawarga thamaga adumaina tawgi handaki strategy de okay to optional de kai subject no main na kai subject lawe optional se means ta ai physics lawje physics se ai subject ai master tawrabna nu khara comfortable oiba adu aina optional se mayam kano sum mayam na pung longnabdo adu lawdabida isana pamba da boring churoidaba isana revise tawuda thona tawngam gadaba isagi pamjaba subject to ina lahaningi atopa future kano experience gaidisu habidi mayam na pabet longnare lam lawrase na haibido adu nataba hadi syllabus to yenga ai haina doriba si subject se pawada boring chugadra habidi yamrina padoido hadi self motivated thamdoina adi boring chudaba subject lawgena khanba lawgadamne khaledo aina sum yengmoda physics se syllabus pudi yawe chame jam chawe aduga mayam su lawna de aina men sawrezu mi out of am tamin na da mi kun muktang lawe hadi ai center du so adumaina yam mi yam lawna de all india yoina adumaina adur so ai ki kem pau de di aina haina ba subject na ki de adumaina comfortable ba subject digi isai preparation aina thador isana isana haina ba subject adu lawaninge Okay, what about the interview? Interview where yes, mains and prelims and mains say pass through success oire. Ada quite a koi na luba tangkak se most challenging koi stage se koi interview ni hai low ne hai tare koi civil service exam tadi. Adi madu nerve control to wise mak to hekta you need guts. Ada how did you prepare? Ada kamane prepare tawe aduga interview to nangi yamna memorable oiba kari event kari karamba koi question ko mana like bra think share to be. Interview se interview na high this dadi moina keno na high maming se personality test na hoi na aigi adum aina senior myam su consult to bakanda nang knowledge ti test to grabani pakhat kano kem ta khang draga sunum I don't know sir anum high hoina adum so sorry sir anum high hoina an minor advice period do aina sunum high di ai su human being na knowledge se limited hoina human being aloma an ai sunum ai khang drakan I don't know high aduga adu isai personality test tawbane na high conversation amane na aina zu ai interview da thingna bakanda pura conversation yamna sum chairman dagi horaga board members mayam do yamna cordial oi yamna just chumnagi normal conversation oina adum moi personality test low khiba aduga aingonda di ho interview some crucial oi kan rank decide to bagi di on ai best di ai best ai confidence level am boost up tawna bai ma ai itom da sum wari sana mirror talk to wadagi ade ahan ga khoi papa ga wari sana ba khoi papa gi kan colleagues me ang wari sana ba ahan ga wari sana ahan na lawdorina imanabi gi wari sana ba na tawnina aduga kano adumaina targa khara practice tawre dagi senior khara no help tawre adumaina practice tawpa dagi yamna confidence level the boost tawna ngamani khale aduga interview chang kansida challenge kano difficult oi de haizaninge in fact very nice exciting haidi yamna phoba experience na haizaninge Okay. aduda some question I on the yamana physics kumba hange the gravitational waves to the recently news ta lakpanina du maram the recent news maram da hange adi manipur gi maram da zukar hange sports kumba gi maram da suggestion pu kana last question aduna sports develop to no manipur da hena develop to no kari suggestion pininge kana ga hange adu
ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯚꯣꯔꯥꯏꯠ ꯃꯨꯚꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯣꯕꯤꯁꯦ ꯋꯥꯆꯤꯡ ꯕꯣꯂꯤꯋꯨꯗ ꯃꯨꯚꯤꯅ ꯏꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯦஷally ꯗꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ 2000 ꯍꯥꯏꯅ 2000 ꯐꯥꯎꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯃꯨꯚꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯝꯃꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯗꯤꯗꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯗ ꯌꯦꯡꯈꯤꯕ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯅꯣꯛꯑꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯣꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞꯅ ꯅꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ overall experience ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤ interview ꯗꯣ Okay. Masih Daina mathangi question. See, this is being asked. An mana hangi hai tare ko. Daina se even koi ki 10 the topper ni 2007 gi hai tare ko. And then adu degi graduation da masters da even topper oi lai ni Manipur koi ki Delhi University ki. Very common question being asked hai tare ko. Asuham na koi ki lyrics si koi ki science da physics da illa akanda. Rather than a social cause amagi da mota scientist kumba ma na tagana professor kumba ma oi da bida asagi koi ki bureaucracy haisi maktu phatte haibdi nataba masi prestigious oi de haibdi nataba adumakpu bureaucracy haisi maktu koina corrupted oina launa bani na message da asiguma question si lak matam da how do you think you should handle masi koi ki corrupted oiba systems da already changdori ni na aina lay man sagi koi ki kai ta creativity bu or knowledge me am bu or khara makai koi clap tawdori na phajin gi badon taw limited oi don tawri ni na ada mayam na sima high request da dynamic kai comment lay research pursue tawbus yamna bright career option ne ngamagadi novel prize of hangbai research the increase aduga teaching su very nice profession adna wai isana pamdana experience ai lawzarim kharam aduga teaching di ai dum service lain su tawba ngamni na khanje aduga aina kano bureaucracy se hoi in bad name ama lai khange adubu not everyone is same me lamuk chamana de haibase ai hana tamjaninge individual am lam khetnai asida me amana bu upright oiraba have the integrity full integrity arba honest oiraba officer amada me amana chingjalaga ta corrupt tawbiyo haibase me dugi have the guts ai khangde have the me duna yadraga dei khang ai kano kitang wagadra na khalle adumaina ai house system du changdrim nai khangde ko experience du ai sana de upright oigen anum khange khal ngamjagani na khalle anum matam pop namakta adu in bureaucrats loina mak corrupt oina haibasu yade there example may amale afaba aduna khara kitang na oiraga adum kano generalize tawbusu ipa kano nungaizide dumain tawada adu and I na khanjabada I can make a change. Okay. Yes, bureaucracy has some to my am dum koi stereotyping hai tare wakhal lam da dum hai to corrupt oi wakhal si lai bani adubu not everyone is same hai bani milo na mana bana tamina ai na khali wakhans dei da phanamak system na patraga su ai oina pharna lairaga di aphaba ai sina phatom ya du oina mamukti nom tra nom di khara ngami makai di change to ya hai bani mama da koi laksening is yes it's now kya ge ma ta daina si yauri mo ai chamanga ni manga si gi manum da daina na 4 number fourth ne ada isa sigi marakta koigi mama pa haisi maktabu masida chamana mi ni yeng ba haisi maktabu hekta kayu matam da su ka haini ngamaktabu su or soigi su yaudu nate sara kamaina balance tawi ma isa loine ma gi makhan si mana de ba hoi balance tawraga di adum mana ba adu amana amada thabakona bakan bagi daina da magi sigumba yam hena nusiba ma adagi isa amana pangman bai di wangang bagu kumagi mai mandaba sigumba chamman bagi nusiba ma adagi sigumba makhan mayam khai de do balance di amada dum manai mai ka mong di mana drasu ada mamana pati sa hapet panbi badi hore koi gi simana koi gi daina gi magi journeys this da koi gi nungnang ba pakhat ba koi ki ba thukat pasi dum yau gi da natte aidana madu mayam dum mama daina di madu utlu badi yada bani na kamaina masi control tawi madu kamaina ai maintain tawraga masi rather motivate tawrom da kamaina convert taw ke habis ni am du ai de yam bada tawhung khangdabani na adum worship taw leire kitang ahang matam phangba kanda ne angang dugi da magta mangolai ne isor da dum worship taw leire upai di leitem ne okay babadi kamaina motivate taw ni ama thudona kan oide ai yamna iman khoi da kan jo ai chona tambam chun mai lakjeni mana chagi maroi nagi mutani mana atukan hona jaru bu hona chamde hon hona di something kidang di pirakani habegi kano di yam lai lo maroi na yam ene pin tau gi bide hande koina men tha ba chakhi beida ai moi mama ga december to bani mama ga khoi chala magi labor khu to la to di ba leiba
hostel type tadi it is okay yang comfortable way but in the PG tadi am mai khu ro kam da to ga ma lei ba kan digi nature kan room gi phibam I ma gi food habit hai da re ma chak thong dam ni na onoi chung ai kai cha ge kho ge hang je ko rajma rice it is a common my answer ne ma ji hafta am da rajma rice je dum khum dei ra ne ai nang adu de na ta khare he pa ba chaw ne adu to ne adu to he to nang kai cha rajma rice ai adu bai de oh mai gi dai angang wai bi how you pass mu hal pudi ya dam ni na lai tam bi yang wan tam bai di lai pa bi awa ba na ta ba society je kin out of touch kumba lei bu kumba entertainment nungai bai ari ko bi how de ju ka out of cut oi bu kumba kitang lei na ko ke do mo ai pin kitang to we hadagi last kan wi adai de ai ne yes haina aduma but he doing something do ga ma kai mo khari to jeri di ya chi da bui so ne kitang di pi bom di thui na hai ba sim ai ngoi ai tha jab di lei okay thaza ba du na ne ko ngi si ma si ke no si oi phang ni si mama na su ko gi yam pan na thamoi nu da chet na so bu thong ni je ki ba du mo na ne si dai na da du gum ba gi ma he do ko u phang je si dai na loi salak pa se ko yes in case hai ta ko manipur da serve to hai na du gum ba gi chance ma la ga di Saju danan so hai big systems ye yaw du na khang de but systems ye already ko gi especially manipur di mo laga lai hai ba si du mayam loi khang ring ata ni ji ado from top to bottom hai ta ke loi na ma ado in case mo systems yaw ra ga di masi yaw ren la si the serve to ren khala si what things do you suggest or how do you think you can change masi lady ba ko gi systems ye aina si to ra ga di kari to ra ga di change the way I have gi suggestion nangi approach kai oi be ai sem tang I journey horakpadagi so I habidi exam do re unfair means no sina deva aduna I handi uprightness na anum manung de I handi user re habidi my upbringing I gi parents na I wo thangano yolopagi mong aduna I honest oi banum I am matam danum truthful oi re anum hadi adum haidi sometimes white lie dinum sine du aduga others anai truthful nature apana num si principles ai no maintain tor lai aduga adi matung da mu journalist kano aina UPSC preparation ta wasi da mu khena aduga some truthfulness nature aina haurakibda adagi rewarding by the aina I can career achievement ma'am da so I na can truthful nature the sincere effort na ne na khan ba I on the strong can principle instill to aggressive journey sina adi mathak to da mo I UPSC preparation to vacan da civil service examination the mains the paper me ethics na ethics pa ba da hen am ka ethical hen bdo adina aduda aduda powers of the principles taret ama adumai na khalai si life is no ka na selflessness adagi integrity openness, honesty, objectivity, accountability, and leadership. See principles that it say, I matam chupna makta aina administrator mo ibada able over administrator over ngam na bagi dama I see principles that it say I follow taraga num chat kena khale I no matter what comes I adum I na maintain the principle today hong na khale asi khanje adum okay ai gi principle na ni ai si or ai se na de ai gi principle si kai dong ma su thugai ro have a firm ko yi wakal lon du ni ana masima ko in system je pana ba phak traga su mas ai na involve to dorim na ai gi principles na bu leng na lai raga di kana na su henjin ba yaro hai ba ni ai mana moi mai thi ba pi ba ngam draga su ai ngon da di madu ai chang halo have wakal lon ne dai na thambi si okay loisla ko se dai question ani dang hang ke first ahan ba da new experiencing hai tare ko tha ga da ba gi yam lai ba sing makoi sings the curry tips bibini aina hauzik laiba upcoming experience me amza haizaning badi can no doubt study is your first priority now hadi study parga kitang ninang ibangam dori the one can na mi mun ibangam dori je can candidate mana adu so studies are important oi on a priority pasanda maintain to entertainment so important oi adu sonum life adum hadi human being amin adu sonum keno ye matam recreation oi nanum yengadabani keno apam thabak tanum to pursue to bigadabani aduga si journey sida mi keno candidate amana yam discipline oi manner da chalhaninge aduga ai matam puknamakta candidate loinamakta ai haizaningi respect humanity na mi how parents tagi hauraga everyone every human being on this earth asi personal respect to honinge okay ya fazer wakalo ni a last question si masi ko gi attempt
ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯖꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯀꯔꯤ ꯇꯤꯞꯁ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤ 8ꯂꯛ 9ꯂꯛ ꯊꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯦꯁꯇꯤꯅꯤꯗ ꯇꯝꯃꯝꯕꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩ IAS ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ this is not the end of life atop opportunity myam lay ishwarna atop ama afaba ama thambagi damaktane na khanjani aduna ninghana ba tawduna life to carry forward tawraga aidi opportunities seek tawraga aduda oina phajana meaningful life ma lit to haningi happy life anum lit to haningi yam nungaisi dainagi wakhalon akoigi ka haini maithi jaraga su madu maithi badudagi mai pakpa lokhat pa hayu haibduni momda hairagadi hotna bai si lepa yadamina hotna biu aduma ko laibakna tamamba haibam su laibani na laibakna tamamdre haidana I isana isabu tukachaba isana isabu hangoi bu wakhandu madu khanbi genu life is adwana loiba natti haibduni adu especially new experience gi damakta di aigi priorities khaidopiu haibduni dainana thabisi nauna koi civil service examination thage haina leiba singi tips oina aigi priorities se khandopiu adugi matungina ai routine gi matungina ai madugi thabak tu tawbiu haibni natragadi jumble hairagadi ko visa jumble tawragadi madoi life ta madu kaisi ko ga dungai stable oiba ngamoi aduna di priority khaido kana priority gi matungina thabak tawbiu haibni yam nongai se ngasi esugumba kogi manu hunagi episode ta dainana selection biaktuna kogi daina gi wakhalon daina kai khallige daina gi principle kai no haibna chingba yam mamut tana yam ek seng na koi view singi thambira magi damakta daina bu thagat sabgo loina na daina gi tungi punsida hena mai pakku oisino haina impact gi mai kai desu thamjage ado ngasi mag yamna chauthuk chaningai oiriba yamna koi gi proud feel tawbira mi mama sing baba bu su daina gi any koi gi punsi gi lakpa tungi labchata tungi hongchata mai pakpa du oibu orsunu haiba koi gi yai pamango si baba ma su pizza loina baba ma su amko hana thagat chari na mata sa ngasi gi di banungone gi episode loisin jabo loina yengbiro punumak tagi kaina na bu ya tang ni jari kurum jari